coba remnya lu. Ayo. Gue punya skin Alphard motor. Gue punya Jawet skin kolektor. Mana nama lo? Ntar gue add. Ntar gue kasih di WA. Ya udah, besok mabar ya. Iya. Awas Bang Tidur. Apaan sih lo, Tam? Dorong-dorong aja. Gua mau tidur, pergi lu sono. Lu ganggu orang lagi santai aja lu, Mak. Iya, Mak. Gua mau tidur ngantuk. Pan, nggak beres nih orang nih, Pan. Emang nih, dia minta dikerjain emang nih. Iya, kita kerjain aja nih orang. Ya udah, ayo kita kerjain apaan itu? Ah, gue punya ide. Ini gue bersihin. Oh iya. Mana ya? Tuh. Nah iya tuh, ada tai ayam. Iya. Tuh ambil tuh. Gue cari dulu tempatnya. Mana ya tempatnya? Ini dia nih. Ayo cepet Ban, ambil Ban. Ambil. Bentar. Yaudah yuk. Tuh kasih tuh ya, kasih. Oh no. Rasain kita slow. Enak banget. Lari yuk. A few moments later. Tama, lo habis bangun tidur ya? Iya. A few moments later. Gua tai ayam lu. Enak aja lo, gua habis mandi. Juga habis mandi. Gua tai ayam lu. Ah, nggak jelas lu, Mak. Nuduh orang bau tai ayam. Iya, lu mah gak jelas. Apa ya lu mah? Kok masih bau di mana? Mami buat ayam gue dikerjain sama anak-anaknya. Iya. Lo kerjain gue lo, awas lo ya. Jangan lupa di subscribe ya.